הקזחי של קיירת. ניסן עכשיו לתוך הרחבה, 1-0 לקיירת. טעות. ז'ורג'יניו, עם הכנסה כדור שם לתוך הרחבה, זה צריך להיות ה-2-0. קיירת צריכה להגיד תודה רבה בפעם השנייה הערב. ვცადოთ იქვე ვცადოთ ბურთის დაბრუნება. არა, სამწუხაროდ არაფერი გამოვიდა და აქ სახიფათო. როგორი შეცდომა. გაგვიტანა ტახალი, მაინც გაიტანა ალი. იონსონი შვედები ზოგადად ალმაღალი ფეხბურთელებით ყოველთვის გამოირჩეოდნენ ნაკრები და კლუბები და ყველა ჩამოსულია ჩვენ საჯარიმოში და აგერ საუბრობდი ამ 99 წუთი. არ არის როლი ალბათ ასეთ შეხვედრების ყურება, როდესაც შენი გუნდი პრაქტიკულად განწირულია. ახალის დუბლი რა მარტივად. ეკარი საჯარიმოშიც კი და საჯარიმო. გავიდა ეს პასი, ხორხელი, ერთ-ერთზე ყავს მიცველი. აი ზაგანია შემდეგ დარტყმამდე თუ მიდგას გაიტანა ზაგანიამ ერთი ბურთი. კოჩახ. ანუ ორივე თამაში Piespēle Zelenko, nu šoreiz atpakaļ jau centra aizsargam G. Vai izdosies vēl kaut ko šeit izveidot? Izdodas Roberts Saveļieks soda laukumā. Robert, gar vārtiem sitiet! Stefan Stonic atkal! Azioni ta' Compri lejn Joseph Mbong. Mbong, Kadenovic, ġdid lejn Compri. Il-cross tal-Brazilian id-data rasul gol! Il-gol ta' Tionek! Pull pallon hawnhekk ħamru Spartans permezz ta' Joseph Mbong. Mbong jipprova x-xut mid-distanza u gol! Ġmiel ta' gol ta' Joseph Mbong li għamel l-iskort tajb xejn! Henry Bonello, il-ġirja ta' Antal, ix-xut u l-gol. Emerson Marcelina, ix-xut u l-gol. Il-ġirja jisalva Bonello. Il-ġirja ta' Kadenovic u ċentrali. Il-ġirja ta' Matushi, ballun fi xibka. Penaltis, il-ġirja ta' Elfanis, il-xut u l-gol. Il-xut u l-gol. Raba wieħed, il-ġirja ta' Polito u l-gol. Mihajlovic. Il-ġirja ta' Mihajlovic. Bonello. Il-ġirja ta' Johnny, ballun fi xibka. ġirja qasira minn Dumančić, salva Bonello! Ġizi fil-ġirja ta' Tionek, xott il-ballon mal-lasti! Il-ġirja ta' Jola, ballon fi xibka. Il-ġirja ta' Mikallef, xott il-gol! U jiskorja Devens, u jiskorja Kasevic, u gol! U jiskorja Erim Keċ, il-ġirja ta' Olses, u l-ballon fi xibka. Il-ġirja ta' Bonello, l-ballon fi xibka. Antallo ballon fi xibka dal. U jiskorja. Il-ġirja ta' Salcinovic u l-ballon barra. Il-ġirja ta' Johnny jixxut u l-ballon tiegħu. Il-ġirja u ballon fi xibka. Il-ġirja tiegħu u gol. Il-ġirja ta' Offor il-ballon barra fil-kwalifikazzjoni. Il-ġirja jixxut u l-gol. U ħamru Sparta. دشمون Sake, Besart Ibrahimi, pozițiune și regulă, și mai tapărtătă, și Besart Ibrahimi,
Mundot shfaq sa bukur e bën këtu Besart Ibrahimi dhe gol! Gol! Pas shënuar 29 Vllaznin, 2 gola, më pas Vllaznin 12 e kështu me radhë, por karriera e tij ka qenë shkëlqyer 2016-17 me Skënderbeun dhe është gol. Një merr topin Besart Ibrahimi, provon Besart Ibrahimi goditje! E mball topin Ademi, shkon përpara Ademi, gol! CSB a ajuns de 2-3 ori periculos în apropierea porții. Poate acum cu Radunovic. Radunovic scapă pe post de atacant. Radunovic! Hristo Radunovic! Antrenamente este lucrul pe care îl încearcă de fiecare dată. Iată-l pe Târnovanu. Blocat și este 1-1. Gol. E valoros sau ai noștri neserioși. Însă continuăm să avem șansă, nu până la momentul... Með settinguna á Viktor Karl, skemmtilega að spila. Hér komar á ferðinni og Tobias með settinguna á Ágúst Orra. Ágúst Orri komin í færi og skorar hér! Fyrsta markið í kvöld! Mikið svæði út í hægra megin, Valgeir fær hann þar. Valgeir í fyrirgefastöðu og kemur fyrirgefinu. Hættu sætt 2-0! Viktor Karl! Náttúrulega, þetta framherji. Kemur settingin fram og aðeins og fast. Kemur á fjær! Ágúst Orri! Ólaf Val, hann finnur Viktor Karl. Viktor Karl laumar hér á baku, Ólaf Val komin inn á tegin. Ólaf Valur með skotið, þetta verða Sinani. Þetta ekki búið, síðan kemur hér fjórða mark, Viktor Karl. Gerir vel hérna, og síðan kemur sendingið fram á Ólaf Val og Ólaf Valur hér nálgast tegin. Ólaf Valur Ómarsson gerir 5. mark, líka hér. Þegar rúmlega 20 mínútur eru eftir á þessum seinni leik líka og Egnatia. Թաղը պետք է 100%-անոց լինի 11 մետրանոց, որ կանգնեցնի ու տանգավոր է, հարված և գոլ! Մեկ ժամ դեռ կա։ Եվս մեկ վտանգավոր պա, Ֆերերա, հրաշալի փոխանցում է, գրգիչ գոլ! Անմիջապես պահանջով։ Հարված է հետևում և գնդակը ցանց, վտանգավոր կարող է ստացվել գրգիչ, Երկու այս խաղը դիմակայցնում 3-3. Печели и празно пространство в противниковата половина. Много добра комбинация тук от българския шампион Ерик Маркус. Роли срещу каквито и да е опоненти да изиграят играчите на Руймота. Нищо не може да замени официалните. Топката обаче нямаше как да премине през тялото на Мустафа Джиме. Ето го Педро Игор, който е много динамичен футболист. Сменя бързо посоката на движение. И към момента се отчната града, там където обаче нямаше футболист, който да завърши атаката. Денис Паковски не бе тук концентриран, Ерик Биле се възползва.